Ikaze kuri wowe udukurikiye aho uherereye hose, haba mu Rwanda habe hanze y'u Rwanda, tuguhaye ikaze. Tugiye kugaruka ku makuru agiye atandukanye yagiye asohoka mu binyamakuru bigiye bitandukanye, ariko mbere yuko dutangira wowe turakanda subscribe, ukande like, ukande share kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Amakuru yacu rero reka tuyahere hano mu Rwanda, aho guverinoma y'u Rwanda yemeje urupfu rwa Mukurarinda Alain. Guverinoma y'u Rwanda yemeje ko Alain Mukurarinda wari umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda yitabye Imana, aho yari arwariye mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal i Kigali. Ni ibyemejwe n'ibiro by'ubuvugizi bwa leta y'u Rwanda kuri uyu wa 4 Mata 2025 nk'uko itangazo ryashyizwe hanze ribigaragaza. Guverinoma y'u Rwanda yagize iti: "Tubabajwe no gutangaza urupfu rw'umuvugizi wa guverinoma wungirije Bwana Alain Mukurarinda, akaba yitabye Imana aho yari arwariye mu bitaro bya KFH azize guhagarara k'umutima." Yakomeje agira iti: "Guverinoma y'u Rwanda yihanganishije umuryango we, inshuti ze ndetse n'abagize amahirwe yo gukorana nawe." Amakuru y'urupfu rwa Alain Mukurarinda w'imyaka 55 yatangiye kuvugwa ku mugoroba wo kuwa gatatu. Ku mbuga nkoranyambaga, inshuti n'abakoranye na Alain Mukurarinda bakomeje kumusabira iruhuko ridashira. Ubundi Alain Mukurarinda yari mu ntoki. Ku wa 14 Ukuboza 2021 nibwo Alain Mukurarinda yagizwe umuvugizi wungirije wa guverinoma. Ni nyuma yo kumara igihe akora ku mwanya w'umushinjacyaha n'umuvugizi w'ubushinjacyaha. Yize amashuri y'incuke mu Rugunga, akurikizaho amashuri abanza 8 nyuma y'uko hari habayeho icyo bita reforme. Aza kujya kwiga amashuri yisumbuye i Rwamagana mu icungamutungo economique imyaka 6. Muri Kamena 1990 nibwo yasoje amashuri abona buruse yo kujya kwiga muri kaminuza y'u Rwanda. Mu mwaka w'1991 yaje kujya kwiga mu bya science politique et sociale, ariko baza kuvangamo abandi biga science économique mu Bubiligi ariho yigaga. Alain Mukurarinda mbere y'uko akora mu bushinjacyaha yari asanzwe ari umuhanzi ndetse anareberera inyungu z'abahanzi. Indirimbo Tsinda Batsinda yaririmbiye ikipe y'igihugu Amavubi izahora ari urwibutso ko habayeho umugabo w'umuhanga witwa Alain Mukurarinda. Yes, dukomereza hano none mu gihugu cya Kongo, aho AFCM 23 yaburiye FARDC iri kwifotoreza i Walikale. Abarwanyi ba AFCM 23 baburiye ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kinshasa ziri gufata ifoto ziseka mu mujyi wa Walikale, babibutsa ko nibakora ikosa rito bazota umuriro birukanwe muri uwo mujyi ubutawugarukamo. Mu ijoro ryo kuwa mbere rishyira uwa 2 Mata, abarwanyi ba AFCM 23 batangiye kuva mu mujyi wa Walikale n'inkengero zawo. Ni ibyakozwe nta kurasana kubayeho bihabanye n'ibitangazwa ko Kinshasa ivuga ko FARDC na Wazalendo aribo birukanye abo barwanyi muri Walikale. Kuva kwa M23 muri Walikale byahaye amahirwe ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya RD Congo yo kugaruka muri uyu mujyi, aho bari birukanywe shisha itabona. Guhera mu gitondo cyo kuwa 3 Mata, ingabo za RDC na Wazalendo basakaje selfie baseka muri Walikale, bamwe bavuga ko birukanye AFCM 23 ndetse ko n'ahandi iri hose baza kuhisubiza. Ni mu gihe ku mbuga nkoranyambaga bamwe mu bategetsi n'abanyekongo ba AFCM 23 bavuga ko AFCM 23 yokejwe igitutu n'amahanga ndetse n'amasasu ya FARDC ifite morale kubera agashara kiyongereye maze ikava muri uwo mujyi. Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa AFCM 23, yavuze ko abarwanyi biri huriro bavuye mu mujyi wa Walikale no mu bice biwukikije mu rwego rwo kubahiriza icyemezo bafashe ku wa 23/2022 Werurwe. Yamenyesheje abanyekongo ko bitandukanye n'ibiri gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga n'ubutegetsi bwa Kinshasa ko birukanywe muri uwo mujyi n'amasasu cyangwa ku itegeko ry'undi wese. Kanyuka yaburiye ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC ko nibongera kugaba ibitero abarwanyi ba AFCM 23 bazasubira muri uwo mujyi. Lawrence Kanyuka yagize ati: "Ingabo za leta ya Kinshasa nizikomeza ubushotoranyi zikagaba ibitero ku basivili mu bice tugenzura no ku birindiro byacu,
iki kimenyetso cy'ubushake kizakurwaho kandi dusenyere ikibi aho gituruka. Biteganyijwe ko kuwa 9 Mata 2025 abarwanyi ba AFC mu 23 bazahurira mu biganiro by'imbonankubone n'ubutegetsi bwa Kinshasa bizabera i Doha muri Qatar. Yes, tugaruka hano mu Rwanda gato, aho umugabo n'abana be babiri bishwe n'inkongi y'umuriro. Umugabo wo mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi hamwe n'abana be babiri bapfiriye mu nkongi y'umuriro. Ibi byabaye mu ijoro ryakeye ryo kuri uyu wa 4 tariki ya 3 Mata 2025 mu mudugudu wa Murambi mu kagari ka Ruhango mu murenge wa Gisozi mu karere ka Gasabo. Inzu yari y'umugabo witwa Harerimana Faustin yakodeshwaga n'uwitwa Sebatware Emmanuel waguye muri iyi nkongi y'umuriro. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Wellars Gahonzire yatangaje ko inzego za polisi, urwego rw'ubugenzacyaha n'inzego z'ibanze zazindukiye ahabereye insanganya zisanga inzu yamaze gushya. CIP Gahonzire yabwiye Imvaho Nshya ati twagezeyo dusanga koko inzu yahiye ariko hakaba hapfiriyemo abana babiri, uwitwa Mugisha Blaise w'imyaka 12 na Unejeje Blessing w'imyaka 6 na se ubabyara. Abana bari baryamye mu cyumba cy'ababyeyi. Polisi ivuga ko hari undi mwana witwa Sebatware Brian w'imyaka 3 wari uryamye mu cyumba cy'abashyitsi ariko ari kumwe na nyina wabo. CIP Gahonzire avuga ko ibi byabaye mu gihe nyina w'abana nyakwigendera yari mu karere ka Musanze mu kazi, ariko abana bakaba bari bararanye na papa wabo. Polisi yihanganishije umuryango wabuze abana ba papa wabo, isaba ababyeyi kudacomeka ibikoresho bikoresha amashanyarazi muri iki gihe cy'imvura. Polisi yagize iti abantu bakwiye kugira ubwishingizi bw'inzu n'ibiyirimo, ariko cyane cyane bakirinda kurara bacometse ibyuma bikoresha amashanyarazi. Kugeza ubu haracyakorwa iperereza kugira ngo hamenyekane icyateye inkongi y'umuriro. Abaguye mu mpanuka y'inkongi y'umuriro bajyanwe mu bitaro bya Kacyiru. Akaba ari uko bimeze. Yes, tunyarukire gato hano mu karere ka Muhanga aho umugabo ashinjwa guhunga urugo nyuma y'iminsi 3 akoze ubukwe. Mbere yuko dukomeza iyi nkuru, wowe utarakanda subscribe banzu ukande like, sharing iki kiganiro, utere comment kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bitandukanye. Muhanga, uyu mugabo ushinjwa guhunga urugo nyuma y'iminsi 3. Iyi nkuru bisa naho itangaje rwose. Umugabo wo muri Muhanga arashinjwa guhunga cyangwa se guta urugo nyuma yo gukora ubukwe rwose nyuma y'iminsi 3. Iyi nkuru ikaba itangira igira iti. Inkuru itangira ivuga yuko Mpitabazana Leonard Bahimba Keve arashakishwa nyuma yo guta Aisha Christine bari baherutse gusezerana imbere y'Imana mu buryo bw'ibanga yarangiza agacika. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamabuye Nshimiyimana Jean Claude yabwiye umuseke dukesha inkuru ko uyu Mpitabazana Leonard yataye umugeni we nyuma y'iminsi 2 bari bamaranye agenda atamusezeye. Gitifu Nshimiyimana avuga ko Aisha Christine we yari afitanye ubukwe n'undi musore kandi ko bagombaga gusezerana imbere y'amategeko tariki ya 28 Werurwe 2025, noneho byagira tariki ya 29 Werurwe 2025 bagasezerana imbere y'Imana. Nshimiyimana avuga ko amakuru afite yemeza ko aba bombi hari ibyo batumvikanyeho noneho bituma ubukwe bupfa. Yagize ati umugeni yigira inama yo gushaka undi musore bakorana ubukwe kuri izo tariki yishumbusha Mpitabazana Leonard. Avuga ko Aisha na mugenzi we batigeze bajya gusezerana ku murenge, ahubwo bahitamo guhamagara pasiteri abasezeranyiriza mu rugo rwabo rwaho umukobwa yari atuye i Rugobagoba mu karere ka Kamonyi. Gitifu Nshimiyimana avuga ko hari amabanga y'urugo akomeye Aisha Christina n'umugabo we Mpitabazana Leonard batumvikanyeho. Umugabo afata icyemezo cyo guta umugore aracika kandi ntiyasubira mu murenge wa Nyamabuye aho yari asanzwe atuye. Yagize ati umugore we yategereje ko umugabo agaruka araheba aza kwa sebukwe kubaza amakuru. Nshimiyimana uyobora umurenge wa Nyamabuye avuga ko Aisha yageze kwa sebukwe ahasanga nyirabukwe amubaje nimba umugabo we ntawe babonye, aramuhindukirana abaza umukazana aho yashyize umuhungu wabo.
Gitifu avuga ko kugeza ubu bataramenya irengero ry'aho Nitabazana Leonard aherereye, gusa akavuga ko hari uwababwiye ko yaba yabonetse ariko we atamubonye. Gitifu yagiriye inama abagiye kurushinga ko kubaka bisaba gushishoza, abantu bakajya inama bashingiye ku masezerano bumvikanyeho bombi bakirinda guhubuka. Gitifu yavugaga ko Aisha Christine bafungiye kuri sitasiyo ya RIB iherereye mu murenge wa Nyamabuye mu gihe iperereza ririmo gukorwa. Gusa nyir'ubwite yabwiye Umuseke dukesha iyi nkuru ko yagiye kubazwa n'uru rwego adafunze. Akaba ari uko bimeze. Amakuru yacu tuyakomereze hano nanone mu Rwanda, aho polisi yafashe abantu 12 bibaga amabuye y'agaciro. Muri Kamonyi, polisi y'u Rwanda ikorera mu ntara y'Amajyepfo yatangaje ko yataye muri yombi abagabo 12 bo mu karere ka Kamonyi bakekwaho gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe. Aba bakurikiranyweho icyaha cyo kwiba amabuye y'agaciro bafatiwe mu murenge wa Ngamba ndetse no mu murenge wa Rukomo. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo SP Emmanuel Habiyaremye avuga ko abo bagabo bari bafite ibikoresho bitera ubwoba abaturage. Ni ibikoresho birimo amapiki n'ibitiyo bitwazaga bagiye muri ibyo bikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko. Mu bihe bitandukanye hari abaturage bashyize mu majwi abakora ibyo bikorwa kubasagarira no kutorohera inzego z'ibanze. SP Habiyaremye yavuze ko nta na rimwe polisi y'u Rwanda izihanganira bishora muri ibi bikorwa bitemewe n'amategeko. Yagize ati turasaba ubufatanye bw'abaturage na polisi mu kuduha amakuru kugira ngo ubucukuzi bukomeze gukumirwa. Umuvugizi wa polisi kandi avuga ko muri uyu mukwabu bafashe undi mugabo wo mu murenge wa Kayenzi waguraga amabuye y'agaciro mu buryo butemewe. Akaba ari uko rero bimeze. Rero akaba ari naho dusoreje amakuru yacu avugwa mu binyamakuru. Turagushimiye wowe wadukurikiye kuva dutangiye, ariko utarakanda subscribe wayikanda, ugakanda like, ugasharinga iki kiganiro, ugatera comment, ukatubwira ingingo wumva twazaganiraho ubutaha. Murakoze rero.